Mbote, Mbolo, Baraala, Nyawazo, Nyangadefu, Anisokoma, Mukobo, Ujambo, Karakora nao, tosana amani, na zendele makokone mabaye, tosana ushinzi, na zendele wanatsima watwania, haini vahanu mjihundao. Mwanama wa falsafa nzima ngamwambio Hotep. Bon, oyemna analyse mtiti, ilimfanyao. C'est que wala hawashelisiziana zilafano liafanya ya ulawa ya hafa zilazihundu kwamba Laurent Désiré Kabila haulawa hafu ya muwa haulawa sur place bahie jeshi ya uwae mru ya uwa Désiré Kabila uonde yafungwa hahukumlwa ya ukana haka complice uonde yaka uchongesa Kabila ya ulawa mana e coupable hauwe coupable aboka bajajwa uka enquête zijiri ezenrongo zijiri yozinu za hema officier wazandabo ze vocali zibwa o zitolwa o zinu zijiri harmansi hama Afrika banarudwangalia zensi hamanda sima jirani matumu hawalo harmale bara hauzindwa jina eziri hunda o rido sana rorenga msomo hunda jina rivimisa neziri hunda o ili ryoshindari yedeo zindu Côte d'Ivoire ala sata ala sanwatara wae harengwa vocali za hahe zitolwa zitsambaziwa nongo zinji alafu ezebarna majimbeberu yafanya obanu ngamumparoni wanama na mpartager video bansina ukamle sha une analyse très approfondie kayaonga ami persuade na mahadisi na kwa hadisi ndamina mwanama jana so ailinga sima persuade heze analyse za hatu baka kangarjo uones jojira ama mumparoni nyinyi wanatsi mkema vigila mkema éveillé basijirisi wa détournement de conscience haun avortement ya révolution mana azali ngujoro hayabo si hale yabo kambavenzi etambu ekudeta joka ufanyiwa azali ngabo point azali ngajo fanya kudeta ngabo point yo sure certain yo sari fanya za analyse rihansi riwono zensi zahe France Afrique pia heli zijirisi wao azali ngujoro swangu jore makudeta ya mvu ya confrontation ni mruahe mfaransa mruwa France Afrique ujoka upulane mfaransa ya jato ya zali lilia ale jembabe mana zali hasaha lembezo wandu pia bate mfaransa kachumanza soit azali ngujo negocie ye échappatoire ya hahe ije ifanywa sous forme ya kudeta ikayao yongu joi orchestre wae yarenge wandu wafanye kudeta wamtowe ndaene fami wataziwa wende zao alafu ujoka unikiwa ezezamana wende ujoka ujajiri se kudeta ikayao azali de ujoka humpanga ngujoka unegocie ili ya sauve po ya hahe ngujoka obligé ya kubali wafanywa kudeta ya consente kudeta a condition ya ukana ngujo sauvewa daene famia hae watolwa wende bonze nezendongo izo kesihuli ngamumreje ini simabia ni wanansi ya ukana simabia ni wanansi ya ukana azali ngondo zahe narikema vigila narikema éveillé ritsi détourner wa conscience ya révolution seule la révolution sans confusion de joshinda ipueze nsiza hatungayo ne programu yafanywa abantu komori ni mbeberu idungisi wao hemale milenje ya hatu ne lebao inu de ajirisi wa Gabon na Olingi Engema swambeberu ngurengo
ngurengo mtwana wadwani mrajina ujoka un peu docile rahana azali ujoka un peu plus léger ujoka ni ujoja kazandu mbala glace armezi tsoa natswa komor rahana azali sirjoka hunu radumiziwa ranzori ulwa warife garjore jeziwa sambika na uparotolwa yabo wajomtu abondo anansi shaike ye kudeta yor orchestrelwa ni mbeberu ini kwa mtu anawadani yabo sambi wongu jwa ulwa yafe kana utolwa sambi nge problem mkuu haruma yetsia hatu ne mfaransa katsabwele ditso ya mwana ma prisonnier politique nusia haongo ajo ufungulwa hao wenji hao pia Sirilo Faransa rabamba isiwa ma wafanyao ze azil politiki no atawangu ajo bwana mjezani ngabajo huja waje watu ngwa reconciliation nationale ya Zanrabo tena abo swa na azalingu zijuo zinmimi nabao azalingu zijuo il sait que c'est la fin là. Il sait que c'est la fin. C'est une dictature à l'agonie. Il sait très bien que c'est la fin. Na une analyse très approfondie. Soit e jeshi huo ngujo huja ya fanya ndongo za mvu ya renge shahani namna joka ukaya ekaza ledo anza pere ngujo ambakana na mumfanya ja alibongo mumte yabo mumsekestre mbabahana la alibongo afuarilo amba bomze kuransi le girilini kuran no data akanza teneteti ndaene metro hahe na tu peux pas ndongo za mafia yuneka unja mruka juro basi azali harongoziwa ne chef atakatsukiri ngena itwa shingu fanyo msajaja wanantswa sawa hana wahamuonaye les manifestations za wa Komori zilo hunu Faransa ndo atenda jezi no Faransa sahalemewa ngono haya ajanza bunguze mbabe hizo basi ngujofanya watilwa majeshi yabo watu wazali warenganzali ne famia hewa wasekestre wafanya hamade fami bongo ali bongo alafu ya renga yohamba olingi engema wao wafanya kudeta nyumeni banu Mfaransa hailegalize haikubali na abo dingoni abo kaja kubale ya Mali ya Burkina Faso na Niger wakoma na kubale ya Gabon dabukana yende ya mpua olingi engema kana baraka ye Gabon ketupa ngayo wala ketsina vision ya zakweli ya development ya zakweli hamande AES zabari au kambeberu ndo utire za fiseli basi ekaza alafanya uguguru indema na mwisho ze vocalizino zero hao voilà les tensions au sein de l'armée là vous allez voir il y en aura encore pire kafanya guguru ngujorengwa kiguguru ya sekestrewa ndaeno wana nefami hau amma ngujo négocier yambe ukana bon na mfanye coup d'état muntuye harma avion ndamino wana nemlumshe mrito webo nzer so jar libize pokase izo nde joka ujiri no wajoka uzifanisa wajoka uzifanya wao wandu wa karibu na Azali na mpartage video ndo watu ane ndo hufa harjofu zineze bana zin hotep